četnički radikalizam je u velikom porastu, a naše službe i naša vlada ne poduzimaju ništa. Tko to sve prelazi hrvatsku granicu i šalje ratno-huškačke poruke radikalno-četničke? Što na ovo kaže predsjednik Hrvatske države? Što na ovo kaže predsjednik vlade Hrvatske? Što na ovo kaže Ognjen Kraus, židov u Hrvatskoj kojem smetaju legalne insignije HOS-a iz obrambenog Domovinskog rata, upravo napadnutih Hrvata od ovakvih četnika? Što na ovo kaže faktograf koji cenzurira isključivo Hrvate? Što na ovo kažu te udruge kojima je jedina misao da se ukine Domovinski rat i sve njegove ratne postrojbe, a ne samo HOS? Oni žele da se na našem prostoru samostalne, nezavisne i demokratske države vodi nekakav sukob ili građanski rat. Draga braćo i sestre koji me pratite na Facebook profilu, evo nastavljamo posjetu Hrvatskoj. Evo nas u Kninu sada, to je srpskoj okupiranoj teritoriji. Evo nas u Kninu, ovo je Kninska tvrđava. Evo, snežni dan, inače juče i danas. Ovdje bili smo u Zadru, Benkovcu, Žegaru, obilazimo, evo smo sada u Kninu, bili smo u Đevrskama i sada smo opet u našoj krajini. Evo, ovo vam je Knin sa tvrđave, živela Srbija odavde. Živela krajina. I živela srpska krajina. Dok, evo vidite ovdje oni slave ovdje Oluju takozvanu, slave pogrom srpskog naroda. A mi smo tu da im pokažemo koliko možemo da je ovo ipak srpska krajina. Vidite, ovdje je na vrhu njihova zastava, da će Bog jednoga dana da vratimo našu. Iz Knina idemo u Zagreb, da se tamo sretnemo sa našom braćom, Srbima koji žive u Zagrebu. Živela srpska krajina. RSK. Tako je. Tako je. Evo ekipa RTS-a sa nama. Javi se brate Simo. Javljam se, brate, Milo. Evo. Vidi onoga gore, vraćam se od ozgo. Eno ti stijeg, pa. Pa ti je stijeg. Brate Ivane. Evo, to je trenutna situacija u okupiranom srpskom Kninu. Znači Knin i Republika Srpska krajina. Upravo me zovu novinari da dam izjavu, a srećemo se i sa gradonačelnikom Knina, kome je majka Srpkinja inače. Sada, evo svi braćo koji i sestre koji gledate, koliko je Kosovo i Metohija srpska i srpska zemlja, toliko i Knin naš i Republika Srpska krajina. Pa evo da vas pozdravimo iz
svete Republike Srpske Krajine. Živela Srbija, javljam vam se ubrzo ponovo. Za moju braću i sestre i moje prijatelje, pozdrav iz Zadra, okupirana srpska teritorija, Republika Hrvatska, Zadar. Evo smo sada u Zadru, prelepom gradu. Samo oko 2000 Srba živi sada. Nastavljamo akciju podele paketića Srbima u Hrvatskoj. Osnivač i urednik braniteljskog portala, gospodin Mladen Milošević, često je upozoravao na pojavu četništva u Kninu. Dragi srpski četnici, dragi obožavaoci srpskih četnika, draga braćo i sestre. Braćo i sestre, pomoć Bog. Kad čovjek dođe na ovakav skup, cijelu noć razmišljam šta da reći. Ali sve to što bih smislio i rekao ovdje, vjerujte mi da ne bi bilo ništa prema ove slike koju imamo. Tako? Ovo je najbolji pokazatelj da je ovo danas uspjelo. Mi u Kninu imamo danas omladinu koja je toliko vatrena, iako je Knin pod okupacijom, da pozivaju mene kao predsjednik Dinarsko-četničkog pokreta da osnujemo odbor u Kninu. Prosto ne mogu da vjerujem. Dakle, ne može niko srpsko četništvo da ugasi. To je istina. Želi tu Crnu Goru, Hercegovinu, Dalmaciju, ta borba nije ugasnula do današnjega dana. Ovo što se dogodilo sad sa našim Kosovom, sa Krajinom, to je samo jedan trenutak u našoj srpskoj istoriji. Biće opet i Kosovo srpsko, biće opet i Krajina srpska. Evo, to je trenutna situacija u okupiranom srpskom Kninu. Na više govora u kojima se Stevo Kotoraš doticao tog grada referirao se i braniteljski portal koji ga je objavljivanjem njegovih govora punih ratnih pokliča pratio u stopu. Novinari ovog portala jednako su se tako referirali na kninskog gradonačelnika koji je jednom prigodom izjavio: nismo ni četnici, ni partizani, ni ustaše. Mi smo ljudi, a ovih spomenutih nema već 70-ak godina i tako će ostati. Upozorivši ga na videozapise sa četničkih skupova kao i na izvještaj SOA-e da u Hrvatskoj rastu aktivnosti četničkih pokreta, upravo na to reagirao je predsjednik Dinarske četničke divizije koji je putem Facebooka braniteljskom portalu pokušao dati do znanja o bliskosti njega i kninskog gradonačelnika Marka Jelića. Mi u Kninu imamo danas omladinu koja je toliko vatrena, iako je Knin pod okupacijom, da pozivaju mene kao predsjednik Dinarsko-četničkog pokreta da osnujemo odbor u Kninu. Evo, to je trenutna situacija u okupiranom srpskom Kninu. Obraća vam se potomak Hrvata, iz kamena rodni sin, i uz mene tisuće Hrvata. Dok i zadnje hrvatsko srce bije, u Kninu više neće nikad biti što je bilo prije. Jer i zadnji Hrvat u životu svome odgovorit će vam što olujom nije. Niste prije, nećete ni sada, jer Hrvat svojom zemljom s dragim Bogom vjekovima vlada. Zatrt ćemo sve vaše ideje, Srpsku Krajinu možete je zvati, ali je nikad nećete više imati. Zaklinjem se djedovima svojim, što obraniše od takvih zemlju moju. Srbin neće, nije nikad ni prije, u boju s Hrvatom boja dobio nije.
Samo dođite vas što više, da vas Hrvat u ime Božje i pravde Hrvatske izbriše.